uHezekeli 36. Wena ndodana yomuntu, profetha ngezintaba zakwa-Israyeli, uthi, nina zintaba zakwa-Israyeli, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba isitha sisho kuwe, sithi, Ashila, nokuthi, izindawo eziphakemeyo zamandulo seziyifa lethu, ngalokho profetha, uthi, isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba, yebo, ngokuba banenza incithakalo. Banigwinya nxa zonke ukuba nibe yifa lezizwe eziseleyo, futhi niphathwa ngezindebe zezideleli nangokuhleba kwabantu, ngalokho, zintaba zakwa-Israyeli, zwanini izwi leNkosi uJehova lokuthi, isho kanje iNkosi uJehova kuzo izintaba nakuwo amagquma, kuyo imifula, nakuzo izigodi, nakuzo izindawo ezichithekileyo, nakuyo imizi eshiyiweyo, osekuyimpango nenhlekiso yezizwe eziseleyo ezikhona nxa zonke, yebo, ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, impela ngomlilo womhawu wami ngikhulumile ngensali yezizwe nangawo wonke u-Edomi, ababeke izwe lami libe yifa labo ngentokozo yenhliziyo yabo yonke nangamafundululu omphefumulo, ukuze lilahlwe libe yimpango, ngalokho profetha ngezwe lakwa-Israyeli. Uthi kuzo izintaba nakuwo amagquma, kuyo imifula nakuzo izigodi. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bhekani, ngikhulume ngomhawu wami nangokufutheka kwami, ngokuba nithwele ihlazo labezizwe. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngiphakamisile isandla sami ngokuthi, impela abezizwe abakini nxa zonke bayakuthwala ihlazo labo. Kepha nina zintaba zakwa-Israyeli niyakuveza amagatsha enu, nithelele abantu bami izithelo zenu, ngokuba sebeseduze ukubuya. Ngokuba bhekani, nginani, ngiyakuphendukela kini, niyakulinywa, nihlwanyelwe. Ngiyakwandisa abantu phezu kwenu, yonke indlu yakwa-Israyeli, yonke yayo, imizi iyakuhlalwa, nezindawo ezichithekileyo ziyakwakhiwa. Ngiyakwandisa phezu kwenu abantu nezilwane, kuyakwanda, kuzale, ngiyakwenza ukuba nihlalwe njengakuqala, kube kuhle kini kunakuqala, nazi ukuthi nginguJehova. Ngiyakuhambisa abantu phezu kwenu, abantu bami u-Israyeli, bayakukuzuza, ube yifa labo, awusayi kubaphuca abantwana. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba bathi kuwe, wena ungodlayo abantu, waphucile abantwana besizwe sakini, ngalokho awusayi kudla abantu, ungasaphuci abantwana besizwe sakini, isho iNkosi uJehova. Angisayi kukuzwisa ihlazo labezizwe, ungasathwali amahloni abantu, ungasakhubekisi isizwe sakini, isho iNkosi uJehova. Izwi likaJehova lafika kimi, lathi, ndodana yomuntu, indlu yakwa-Israyeli isahlala ezweni layo balingcolisa ngezindlela zabo nangezenzo zabo, indlela yabo yayingcolile phambi kwami njengowesifazane ekungcoleni kwakhe. Ngase ngithulula ukufutheka kwami phezu kwabo ngenxa yegazi ababelichithe ezweni, nangokuba babelingcolisile ngezithombe zabo. Ngabahlakazela phakathi kwezizwe, basabalaliselwa emazweni, ngabahlulela njengendlela yabo nezenzo zabo. Nxa sebefika ezizweni lapho beya khona, balihlambalaza igama lami elingcwele, lapho kwakuthiwa ngabo, laba bangabantu bakaJehova, kepha nokho baphumile ezweni lakubo. Kodwa ngalihawukela igama lami elingcwele eyayilingcolisile indlu yakwa-Israyeli phakathi kwezizwe, lapho yaya khona. Ngalokho yisho kuyo indlu yakwa-Israyeli, uthi, isho kanje iNkosi uJehova, ithi, angikwenzi lokho ngenxa yenu nina ndlu yakwa-Israyeli, kepha ngenxa yegama lami elingcwele enilihlambalazile phakathi kwezizwe, lapho naya khona. Ngiyakulingcwelisa igama lami elikhulu elihlanjalaziwe phakathi kwezizwe, enilihlambalazile phakathi kwazo, izizwe zazi ukuthi nginguJehova, isho iNkosi uJehova, lapho ngiyakungcweliseka ngani emehlweni abo. Ngiyakunithabatha ezizweni, nginibuthe emazweni onke, nginise ezweni lakini. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakugcina izahlulelo zami, nizenze. Niyakuhlala ezweni engalinika oyihlo, nibe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wenu. Ngiyakunisindisa kukho konke ukungcola kwenu, ngibize amabele, ngiwandise, ngingabeki indlala phezu kwenu. Ngiyakwandisa izithelo zomuthi nokudla komhlabathi, ningabe nisamukeliswa ihlazo lendlala phakathi kwezizwe.
Seniyakukhumbula izindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezingezinhle, ninengeke emehlweni enu ngenxa yobubi benu nangenxa yezinengiso zenu. Angikwenzi lokhu ngenxa yenu, isho iNkosi uJehova, makwaziwe kini, Jabhani, nibe namahloni ngenxa yezindlela zenu nina ndlu yakwa-Israyeli. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, mhla nginihlambulula ebubini benu bonke, ngiyakwenza ukuba imizi ihlalwe, zakhiwe izindawo ezichithekileyo. Izwe elaliyize liyakulinywa esikhundleni sokuba yincithakalo emehlweni abo bonke abadlulayo. Bayakuthi, leli zwe ekade laliyize selinjengensimu yase-Edene, nemizi echithekileyo neyayincithakalo nediliziweyo isibiyelwe, iyahlalwa. Seziyakwazi izizwe ezisele nxa zonke zenu ukuthi mina Jehova ngakhile izindawo ezidiliziweyo, ngatshala lokhu okukade kwakuyincithakalo, mina Jehova ngikhulumile, ngiyakukwenza. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, nangalokhu ngiyakucelwa yindlu yakwa-Israyeli ukuba ngiyenzele, ngiyakuyandisela abantu njengezimvu. Njengomhlambi ongcwelisiweyo, njengomhlambi waseJerusalema emikhosini yalo emisiweyo, kanjalo imizi echithekileyo iyakugcwala imihlambi yabantu, bazi ukuthi nginguJehova.